Benar bila kejahatan lebih baik daripada kebaikan. Dan hari ini ramai orang non-Muslim tak payah cerita, tapi orang Islam pun sudah tersenarai dalam yang Allah sebut dalam ayat, mereka mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat kebenaran. Mereka mempunyai telinga tapi tak mau mendengar kebenaran. Mereka mempunyai hati tapi tak mau memahami kebenaran. Mereka itu adalah seperti binatang-binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang tu satu hal. Kalau orang kiyah dan umpamakan kita macam binatang tu, kita nak marah. Kali ni Allah kiyah bukan kata macam binatang. Jauh lebih sesat dari binatang. Ada adakah orang yang punya 3 sifat ni hari ni? Ada mata tapi tak mau tengok kebenaran. Ada telinga tapi tak mau dengar kebenaran. Ada hati tapi tak mau memahami kebenaran. Dan ini dah yang makin dan akan ramai berlaku. Bila kita menerima apa yang dikatakan fitnah-fitnah akhir zaman. Dengan bahasa yang mudah malam ni, kita bukan nak cerita satu persatu apa yang dikatakan fitnah. Kita nak belajar asas ilmu fitnah. Kita nak belajar asas ilmu akhir zaman.